وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب وأشهد أن محمدا عبد الله وسيد الرسل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصابرين فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله. وما أؤتي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فلا إيمان لمن لا صبر له. والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وهلة الأصفياء والمرسلين. قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله متوي نهانني يتمو jarnemo e hoore nemaji makko ɗin dimbe kikiɗe jemma e ñalorma ɗe yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala seedanomo gotan kaaku ko ɗaɓɓiri en koyi en seedanomo ɗen seedo kanko subhanahu wa ta'ala ko o goto e ɗi fuu ka tagugol e ka jeygol e ka toppitagol e ka handugol e rewede ko alda e sikke ko alda e sikkitagol kadi. ɗen seedo nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ha dalngal daro. kono yo gomɗinɓe hule Allah subhanahu wa ta'ala anden haray Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on addugol en e hoore ndiɗo leydi ko darndagol en o addi en ɗo. idan haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri e rewgol mo e alhaaliji ɗin fuu e zamanuji ɗin fuu e nokkeli ɗin fuu. dewal ngal no senditi e ɗiɗo zamanu kala e noone dewal ko watte e muɗum alhaali kala e noone no Allah rewirte e fewndu muɗum nokkure kala e ko Allah rewirte e nden ɗo nokkure. idan kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗan ɗo gurdan neɗɗo on tuma goo o heɓa ko welatamo tuma goo o heɓa ko mettatamo. sanga nde neɗɗo on heɓi ko welatamo Allah no waɗi dewal ngal o rewirte e fewndu on ɗon sa'i. sanga nde neɗɗo on heɓi kadi ko mettatamo Allah kadi no waɗi on sa'i ɗon dewal ngal o rewirte fewndu on ɗon sa'i. si a rewi Allah fewndu nde weltiɗa heɓuɗa ko welma kon tum a yeddimo sanga nde heɓuɗa ko mettuma kon a kontatake rewoɓe Allah ɓe. si a rewi Allah fewndu nde tawata tan heeɓi mettede nden tum a yeddimo sanga heɓuɗa welaye a kontatake rewɓe Allah. idan ko ma rewama kanko subhanahu wa ta'ala e alhaaliji ɗiɗi kala fewndu nde weltiɗa e fewndu nde seytinɗa fewndu nde heɓuɗa e fewndu nde heɓiɗa ɗiɗo fof ko ya rew Allah e majji. haray no hani neɗɗo julɗo on o etto o jeeye e ɓeɗo yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala sifi yimɓe muññiɓe ɓen ko wiyete ko muñal ko dewal ngal tawata no ɓuri mawnude dewe ɗen fuu
sabu dewe den fuu Allah subhanahu wa ta'ala ko wi neddo si rewrimo hasbata on ki yawmal qiyamah ko muñal si a juuli julde ma nde daarete si a hoori korkama kan daarete si ko hajju ittuɗa ko hajjuɗa kon waɗɗa daarete si ko zakka ittuɗa daarete kala ko waɗɗa e dewal daarete wi yawmal qiyamah sino moƴƴini e si moƴƴinaki amma muñal ngal sa rewiri ngal Allah subhanahu wa ta'ala sa ari yawmal qiyamati hasbole ala nama Allah subhanahu wa ta'ala ko wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab muññi ɓen ko jonnitete dewal muɗum ngal joddi maɓɓe ɗin ko ɓe hettata ɗum yawmal qiyamah ko alda hasbore idan haray no hanani neɗɗo julɗo on o anda Allah subhanahu wa ta'ala koyo o rewe e fewndoji ɗin fuu e alhaaliji ɗin fuu e nokkel ɗin fuu ngal ɗo ko wiyete muñal no fecci pecce tati jogitagol ma wonki maɗa kin waɗa ko Allah wima kon nde o wima nden eno o wiruma noon ɗum ko muñal watta ɗum so a muññaki rewɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko muññoytoɗa ɓaawo ɗum kon ɓuri sattude muññagol waggol dewal ngal jogitagol hoorema acca waɗgol ko Allah haɗi kon ko muñal waɗata ɗum so a muññaki accuɗa ko Allah haɗuma kon a muññoyto ɓaawo ɗum ko satti ɓuri ɗum ɗon ko waɗi so a muññaki accuɗa zina a muññaki accuɗa riba a muññaki accuɗa tooñe a muññaki hulɗa Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗa ko wima kon ko yoɓoye ma kon ɓaawo ɗum ɓuri sattude ko ɗum ɓuri mettude muññade e hoore so a muññike ɗo muñal ngal no mari joddi amma siko to muññoyiɗa muñal ngal ko laakara ko ngol meere sabu ko yimɓe yite ɓe wino sawaun alayna a jadi'na am sabarna ma lahna min mahis ka yite toon seɗa faala hulu seɗa faala mapa seɗa faala muñño no warruɗa wona faala e muɗum sabu a muññata ko ha hisa amma ko adna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ha hande neɗɗo muññaki si wona o heɓe battane muñal makko ngal ko weltini ha hande neɗɗo bewali si wona o heɓe battane bonɗe bewre makko nde idan no hanani neɗɗo julɗo on o anda dewe ɗe wona e sengo woto woni ko e nokkil ɗin fuu nelaɓ sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en neɗɗo okkatake dokkal ngal tawi no yaaji no moƴƴi ɓuri ko wiyete ko muñal kala ko neɗɗo waɗante kon ko ɓuri moƴƴude ko wiyete ko muñal kala ko Allah okki neɗɗo so ɗayino ko wiyete ko muñal hata ɗayino Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ko wiyete kon gomɗinal e muñal ko hunde jogonirde neɗɗo ala ko wiyete ko muñal ɗum haray no holli o mara iman sabu si neɗɗo no mari iman o jogoto wiyete ko muñal si neɗɗo ala muñal o mara iman ɓe wi'i wondema haray muñal e diina no waadi wano hoore e ɓandu waadiri tawi neɗɗo wi'i jogoto diina muɗum kan o hoora o juula o hajja o wowla goonga ka hoore leydi ɗo o muññatako ko fenande e gurdan ɗan fewndi ɗen ɗan no hani julɗo on hara naaɗe gite makko ɗo tum o daarirta kala mo tawi ko ɗeɗo tum o daarirta gurdan ɗa wonɗen ɗo ɗan hara ko niwre on e yaade ma neɗɗo on daarira gite ɓernde makko ne sabu ko ɗe yiyata ko woɗɗi wona ndiyan ƴawɗan ɗan fuu saƴata subhanahu wa ta'ala ala hay hunde ko wawata kono si ƴawi ko ma sora ɗaɓɓa ka sora heewi ndiyan ƴawɗan ɗan fuu yiɗar ɗan arali kono nde ƴawi wota wiɗan arata suru ɗaɓɓu ka sora idan haray neɗɗo julɗo on himo hani yiltade Allah subhanahu wa ta'ala fewndo nde fewndi nden ɗen hande no jeeya ko ɓuri hanude mapinde julɗo on diina makko kan sabu ko woni haɓude diina kan kon no ɗuuɗi ko sutika kon no ɗuuɗi piiji buyno rewede wowle goɗɗo ngo konara ko diina kan fokkitano idan julɗo no hani andude kanko o mara perdi si o wuri ko o julɗo himo mali si o maayi ko o julɗo himo mali idan madama ko o julɗo kanko o mara perdi Allah subhanahu wa ta'ala non e hikma makko on o jonnata neɗɗo ko welimo sina haray mo sowi nder ton ko mettatamo e hikma makko on o jonnata neɗɗo ko mettatamo sina haray mo sowi waɗi nder ton ko welayma koni o wari adna tuma fo o ƴetti ko welma o jonnuma e nder ko tartata ko ayena ton ko mettayma tuma fo o sowi o jonnuma hunde mettayde ma kadi e nder ko tartata ko taw nder ton ko welayma koni o wari adna
idan haray neɗɗo julɗo no hani siftorde ko wiyete ko muñal sabu ɗum ɗo ko ɗum woni jikkuji annabaɓe attiɓe en ɓen ka hoori leydi ɗo ko ɗum woni jikku yimɓe moƴƴuɓe attiɓen ka hoori leydi ɗo ko ɗum ɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala mantiri jiyaɓe makko ɓen ɓawo nde o manti ɓe sen daari ka suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o sifike jiyaɓe makko ɓen ko honɗum ɓe waɗata honɗum woni ɓe watta ɓawo nde o gayni o wi ulaika yujzawna alghurfata bima sabaru ɓeɗo ɓe yoɓoyte cuuɗi ka aljanna sabu ko ɓe muññino kon sabu si ɓe muññanoki kon ko wiya ɓawa fof watano wonde ulaika yujzawna alghurfata bima sabaru ɓeɗo ɓe yoɓoyte cuuɗi ka aljanna sabu ko ɓe muññino kon wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama o sifani e yimɓe aljanna ɓen ka ra'ad ɓawo nde ɓe naati aljanna ha gasi o wi wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum yimɓe aljanna ɓen si ɓe naati ha ɓe gayni Allah subhanahu wa ta'ala imminay malaika ko ara e dambuɗe aljanna ɗe weltano kañum yimɓe aljanna ɓen jarna ɓe weltanoɓe ɓe inna ɓe kisi e woni e moɗon on hisi kono ko honɗum hisini on ko bima sabartum sabu ko muññino ɗon kon sabu si on muññanoki on aratano ɗo salamun aleykum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar idan haray neɗɗo julɗo on no hani andude ngal ɗo dewal ko dewal ngal o hani wadde yeeso e piiji makko ɗi fuu ibadallah وقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في ذلك فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله من سيئاته كما تهت الشجرة ورقها وقال ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة حري سندارك القرآن كما كجن صلى الله عليه وسلم انتوي كويئتي منيالكم كالقرآن نؤري نكي لتلين كحفان لجيني فودي كالله سبحانه وتعالى جنتي في منيال نكي لكحفان لجيني فودي كالله جنتي كالقرآن في كويتي منيال إذن o jantata ko ɗum ɗo fof e qur'ana sina ɓayhi mo andi ka hawre leydi ɗo o adde ko muññante wa kadalik e nder mako juniraɗo sallllahu alayhi wa sallam sen taskike en tawa no heewi tew ka nelaɗo maaki ko yowdiri e muñal no jeeya e ko ari ka alqur'ana kon ɓawde subhanahu wa ta'ala humpiti e yoga e piiji ɗi o saati wadde ka hawre leydi ɗo o jantiɗi ha gasi o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa bashir as-sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un weltinir koko min holluma ɗo yimɓe muññiɓe ɓen ɓe tawata si musiba heeɓiɓe ka ɓikkoye maɓɓe ma ka jawle maɓɓe ma ka siɓɓe maɓɓe ma ka piiji maɓɓe ɓe ɓeydata e konngol ngol ɗo wigol inna lillahi wa inna ilayhi raji'un menen ko Allah jeyi men ko ton min ruttoto mana menen ko Allah jeyi men ko ƴetti kon ko kanko jeyi kaka makko min ruttoto kadi ko yahi kon kaka makko yahi min kay ko ton mi yata mi tawtoniroya si tawi no e hakkil maɗa ko wonɗa e wolde ɗo ko a kontata hay e hunde perdi sabu Allah subhanahu wa ta'ala o ƴettata e jungo ma piihum si wana tawhimo eɓɓi goɗɗum ngo ko ɓuri ɗum ɗon ko maranma kono sarti on ko si a muññiti si o wari ɓikkum makum himo maranma joddi ɓuri kum ɓikkun ɗon wonnela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si ɓingel neɗɗo maayi Allah wi malaika ɓe yahe ndaron alhaali jiyaɗo an on naafi o anda malaika ɓen aray ndaara
si tawi neɗɗo on muññike ɓiɗɗo makko on ko maayi kon o jaɓi ko halfina ƴetta wona ko jeyi o jaɓi ƴettuɗon ko jeyi ƴetti wona jattuɗo o yultitike Allah subhanahu wa ta'ala o yettimo o muññike ɓe ruttoto ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah landitoɓe ko honno tawruɗon mo ɓe wiya Allah o yettima o jarnima o muññike ɓawo nde ƴettituɗa ɓiɗɗo makko subhanahu wa ta'ala wiya malaika ɓe yahe mahanon mo suudu ka aljanna windon ka dambugal mayru baytul hamd mahanemo suudu ka aljanna windon e mayru wondema nduɗo ko suudu wonande on yettuɗo Allah ɓawo nde musiba on heɓimo idan sa waɗi muqarana a mesiri a peesi hakkunde ɓiɗɗo ma mayɗo on e suudu ndu yoɓɗa ka aljanna no ɓawo a muññike mayde makko nden honɗum ɓuri ɗiɗi ɓay ɓiɗɗo ko ɗaɓɓirte ko fi nafa wona fi tew makko ngun ka kala ko addanma e nafoore ka adna ɗo o addantama nafoore hewtude e suudu ka aljanna abadan haysi o barki ha hontode o kelɗi ha hontode janggoyi ha hontode o woni hombode o wawatama addande nafoore ɓuri ndu suudu ka aljanna tan bal o addantama ko tawata heɓa coggu mayru joni noon maygol makko ngol a muññike mo okkima ɗum ɗon suudu holli jaka si Allah itti hunde e jungo ma taw himo mari goɗɗo ngo ko ɓuri ɗum no ko falama jonnude kono noon a wona e julɗo si jaɓana ɗum Allah fannin neɗɗo on ko naafiɗiyagal woni ka ɓernde makko nodditagol islam o jaɓanta ɗum Allah tawi le si a wona julɗo ko ma jaɓana Allah so itti goɗɗum e jungo ma taw himo maranma goɗɗum ngo ko ɓuri ɗum ɗon si a andi ko non woniri a hawlike ɗum ɗon musiba hay e goto heɓatamotamo satti e maɗa ko waɗi si jawkum ma perdi woni ko jatta woni ko wujja kala no ko naɓira hiɗa andi Allah no maranma ɓuri ɗum ka makko a muññoto siko ɓikkum ma ko maayi a muññoto siko neɗɗo ma on kadi a muññoto kala ko waɗu ma kon a muññoto siko hunde poɗaniɗa kadi a hendaki a muññoto par ce que ɗe andi Allah no maranma ɓuri ɗum ɗon ka makko idan o wi wa bashiri sabirina alladina ida asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma ɓeɗo muññiɓe sanga musiba heeɓi ɓe no wodani ɓe julde Allah subhanahu wa ta'ala e yurmende bal o wi ulaika humul muhtadun ɓeɗo ko ɓe woni fewre nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki heɓata julɗo nawnare ma ko ɓuri nawnare si wona Allah subhanahu wa ta'ala montiray sabu konko heɓi mo ɗon kanko julɗo on bakkatuji makko ɗin wano leggal samminirta ha ko muɗum yani tuma neɗɗo heɓi muusendi tuma o heɓi nawnare ma kala ko mettatama ko wonki makko si ɗum heɓimo o muññanike Allah subhanahu wa ta'ala o wonali e miijade ɓittina wonki makko kin sonja hoore makko kanko anda ko honɗum o waɗi ɓay ɓen no yimɓe no wuuti heɓa ɓe jarrabuye ɗo yoɓe yiltude Allah subhanahu wa ta'ala ko jooɗagol miijo kamɓe ɓe anda ko honɗum ɓe waɗi Allah kamɓe ɓe anda ko hombo jokkiɓe kamɓe ɓe jaɓa wondema Allah no hoddira hunde hoore neɗɗo tawa ko nafoore makko on nder ton ko waɗi Allah no okka goɗɗo hara ko boni o mari nder ton himo okkore ma ko weltinay ma hendoɗa weltoɗa tawa ko probléme woni ɓaawo idan o wi si wona Allah monta e bakkatuji makko ɗin sabu nden hunde heɓudemo ɗon wono leggal samminirta ha ko muɗum e hadise ɗinmo go ɓe wi heɓata julɗo bullal ma ɓuri ɗum yani hay bullal yuwata neɗɗo ma ko ɓuri ɗum e ko tampinta bani adama si wona Allah subhanahu wa ta'ala ɓantanay neɗɗo on sabu ɗum ɗon darja montanamo sabu ɗum ɗon bakkatu fa hadihi al ahadis wama warada bima'naha bushra lil mu'min yahtasibu min ajliha al masa'ib allati yusibuhu Allah biha فيصبر عليها ويحتسب ثوابها عند الله ويعلم أن ذلك من الله تعالى ولذلك فإنه يسأل الله دائما أن يجعله ممن إذا ابتلي صبر وإذا أنعم شكر وإذا أذنب استغفر وتاب ɗiɗo hadiseji e ɗeɗo ayeje e ko ari e ma'ana mum kon ɗum ɗo ko welo welo wonande neɗɗo julɗo ko ɗum waɗi kala ko heɓimo o ɗaɓɓe joddi mum ko Allah subhanahu wa ta'ala
o anda ko Allah waddum do hunde watta ila matari alani ko falak o sabbito baraji mudum dinka Allah bay tabitanimo ka dina makko o holike wonde si hunde iwi jungo makko munyike himo mari buri ko iwi jungo makko ko Allah subhanahu wa ta'ala idan o dabba joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wadi kanko neddo juldo on o toroto Allah o yurminkino yeso Allah yo Allah okkumo dido piiji tati sabu kala neddo dawado dido hada dawama ko te mokke go wongol neddo on si tawi woni o jarri bama o munyoto didi wongol neddo si Allah okkorimo o jarna e Allah tati wongol neddo so falji o tuba o rutto si neddo ronki di tati e gurna makko dan hara ndika so urali wadi neddo no hantorade Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wada mo dido tati yo Allah arsikimo munyagol so jarri bama yo Allah wallumo o jarna mo kanko subhanahu wa ta'ala so okkorama yo Allah wallumo tuba o rutto so tawi o bonni si neddo jobi ke dido tati gurna makko dan wonta perdi amma so ronki yoɓade ɗiɗo haray no ɓoyri gurdan ko perdi wono ɓeydanade fa wazifatu lmuminin inda الضراء أن يكونوا من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإن الله خالقهم ومالكهم ومدبرهم والمقدر عليهم ما يشاء ويحكم ما يريد فعليهم أن يستسلموا له ولا يتسخط من قضائه وقدره إذ لا مفر منه إلا إليه ومن أصيب بمصيبة وأراد أن تسهل عليه فليتذكر ما في الصبر عليها من الأجر والثواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة haray golle yimɓe gomɗinɓe ɓen ko ɓe hani wadde kon sanga ɓittende woni ñaw woni basal woni toñede woni jattede woni kala ko woni ko hanani neɗɗo julɗo on ko hanani jama julɓe ɓen koyoɓe jeeye e yimɓe muññiɓe ɓe Allah sifi ɓen ɓen ɓe tawata si musiba heeɓiɓe ɓe ruttote Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko Allah won taɓuɗoɓe kanko jeyɓe kanko toppite fiyake maɓɓe on kanko woni hoddirowo e hoore maɓɓe kala ko faala hoddirde ñaawowo e maɓɓe kala ko faala ñaawude idan ko fawiɓe koɓe jebbilanomo kanko subhanahu wa ta'ala Allah fewndo waɗa e ma selluɗo o noddanoma disodirɗo yo waɗa selluɗo fewndo o alɗinaynoma o noddanoma disodirɗo emo faalama alɗinde idan simo faalama nawninde kadi o noddatama o disoma o innamine faalama nawninde sabu so diskema nawnata ɗum hatta o disoma si o faalamama kadi wasinde o disata komo emo faalama wasinde sabu so diskema ɗum watta idan no tawi noon o okkore o landakima so jaɓe kadi o landata komo idan no tawide noon so okkima o landakima jaɓa weltoɗa so jaɓiti kadi o landakima koye muño jaɓanama so a ronki wonde ɗon on haɓay wona ya wonu hiɗa jaɓi Allah no woodi sa heeɓi ko faalaɗa kon hiɗa jaɓi Allah no hattani sa heeɓi ko faalaɗa kon amma sa heɓani ko faalaɗa kon haɗa Allah hattana ɗum a jaɓa ɗum nani julɗo wa'ata idan neɗɗo julɗo on no hani jebbilanade subhanahu wa ta'ala o jaɓa kanko kala ko Allah faala wadde e hoore makko ko ɗum watta kala kadi ko woni e hoore makko ko ɗum Allah waɗi sabu bani adama jogaki hay e hunde kala neɗɗo waalotoɗo ɗano fina ando oɗo hunde wata wadde idan alale e yimɓe ɓen mo watta ɗum goɗɗo mo o woni wo e gandal mo woni wo e ngaalu mo woni wo e laamu o waaloto ɗano fewdo nde o ɗani nde Allah no faala o immata idan ɗum holli na kanko jeeyi hay hoore makko somo jeeyno hoore makko dandana hoore makko sigadin piiji haray neɗɗo julɗo on jaɓane ɗum ɗo subhanahu wa ta'ala o tikkanta o monatako o ɓittortaka wonki makko ko Allah woni wadde kon e hoore tagore nde ko waɗi sen taskike gurdan ɗam wurɗen ɗam fewndo muɗum ka julɓe ɓen fewndi ɗo en tawa no yurmi si a ala hakkil a ala iman a wiye julɓe ɓen koye fenande woni sabu hiɓe rewde ɓurɗo fof doole ɓe ɓuri fof jasere fi hon si wona hakkil gollirɗa wenago nga few si tawi ɓeɗo yimɓe fenande yimɓe yaroɓe beere fima sigadeti rewasanamo ɓe kala ko faala wadde ɓe waɗe kala kaɓe faala yaade ɓe yahay kala moɓe faala fajude hoore mumɓe fewje sa wattana leyna ko ɓe jokki gonga won nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
ñande goo hiɓe tooli moggo suudu kaaba ndun tan islamu no ari tun julɓe no piye nokkeeli ɗin fof no yenne no waɗe kala piiji ɗin goto e sahabaɓe dogi ari tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no soɓɓidi ka hoore ka becce suudu kaaba o wi nelaɗo kori faabinane en noon torane noon allah yo faabo en tore allah yo wallen noon en tampi nelaɗo maaki ebbay ɗon hawji nelaɗo maaki attinoɓe on ɓen ka hoore leydi ɗo goɗɗo e maɓɓe darneteno o jasane ngayka ka leydi o ire toon o fempewa leggal seeran ƴette joƴƴine ka hakkude hoore makko o fecce ha joɗoyoli ɓe ƴetta peeñe jandi ɓe wulna ha wula ɓe peeñamo ɓe ɓora sukunu ɗum oy kono ɗum accitirano ɓe dina maɓɓe kan o wi ka dina ka yiɗon ɗo allah timminayi ka kono ɗon hawdi idan ɗum wona hande fuɗɗi wona hande kefero fuɗɗi haɓde julɗo wona hande julɗo monana kono allah subhanahu wa ta'ala hikma makko on ka hoore leydi ɗo ko ni ko assira'u bayna alhaqqi wal batil gonga e fenande jippire ɗo hadal ngal daro ñalande weeta ta tawa adna on fou bal hay leydi wotiri tawandi fof koko falɗa kon tu wonta mayde islam tum waɗali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sara kaɓe wonno ɗon kaɓe laamino ɗon madinatul munawwara naafiqi no toon yahudu no toon nasara no toon hay ɓe heɓano koɓe faala ko isan si nelaɗo heɓal ɗo fewndo muɗum wona fewndo maɗum heɓoto ta a sikku a daroto wowla ha fof wona julɓe ɓe falɗa men ma goɗɗo ara e fewjo e hoore jamma on tawa ko julɓe faala kon ɗum tu watta ɗum naka aduna ɗo idan julɗo on o jaɓe gurdanɗan no ɗa woniri noon ɗo ko ni allah warri julɗo on o toñete ɗo o pijete ɗo o jattete ɗo waɗe piiji ɗi fof ɗo kono noon ona perdi makko kanko so tawi ko julɗo ko ɓuri wonde ko hulɓini kon ko perdugol ngol laabi ɗiɗi sabu angal iman perda hunde nde marnoɗa nden perda kadi ko yoɓeteɗa kon ko allah sinno a muññina ɗum ɗo ɓuri hulɓinade ko waɗi haray an e kefere on foti so tawi neɗɗo toñima o haɓima ɗum woni sabu waddima kadi e allah woni perdi jeeɗu ɗi perdi ɗo ɓuri yurmude ɓuri hulɓinade kono sina ɗum ko goɗɗo toña ma siko a julɗo ɓeydete ɓattagol ka allah ɓeydanema baraji ka allah ɓeydanema heɓugol aljanna andi jaka o wallete woni ka kefere o monanto julɗo haɓamo tawa o wallaymo woni ɗum woni sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala wino ɓe yeeto heferaɓe ɓen qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ene ɗon habbi e jungo amen hiɗon sabbi sina gotel e moƴƴi ɗiɗi imma ukkodiren men foola on ko moƴƴere amen ma wawon men waron men ko moƴƴere amen kala no gerɗo men men perdata idan onon noon kala no gerduɗon on perday par ce que kon heferde idan julɗo mara perdi si wona si o muññaki noon mo mari perdi o perde ko wonno e jungo makko kon yilto kadi o perda ko wiyata kon Allah subhanahu wa ta'ala Allah dandin aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ibadallah وفي صحيح مسلم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن معركة الحياة لمعركة طويلة الأمد كثيرة التكاليف محفوفة بالأخطار والمشقات ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة البشر فيها تجعلان من المستحيل أن يغلو المرء فيها من كوارث تصيبه وشدائد تهل بساحته فإن قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها يأتي الله سبحانه وتعالى den seedano mo gotan kaako den toromo julane nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe ɗen hisnaɓe jeeyaɓe allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis wonɗo ko sahihu muslim ɓe maaki kaawe fiyaake neɗɗo julɗo kaawe neɗɗo gomɗinɗo kanko fiyaake makko on fof ko moƴƴere wonandema
ɗum ɗo alana hay e gooto si wona neɗɗo gomɗinɗo ko gomɗinɗo tu wonta kala ko waɗi ko nafoore makko moƴƴere wonandema wonnela sallllahu alih w sallam ɓe maaki ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu lahu hayru kawe fiyaki neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala kanko fi makko on fof ko moƴƴere wonantamo ɓe maaki si tawi welo welo heɓimo o jarnay Allah e hoore welo welo ngon wonanamo moƴƴere rimude kadi moƴƴere goo si bone heɓimo o muññoto bone o wontanamo moƴƴere kadi ɓe maaki ɗum ɗo heɓata ɗum si wona neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala idan ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on kanko si mo selli cellal ngal o rewrengal Allah subhanahu wa ta'ala si o ñawi kadi hay so wawata immade jinda kono ka o waali ɗon so o muññike ɗo kadi himo mari baraji ɓuri ɗi o marno ɗi somo jindude idan ko ɗum ɗo woni fiyake neɗɗo gomɗinɗo on haray anden ɗan ɗo gurden jippiro majjan on wona jippiro leere goto ma leere ɗiɗi ma balɗe ɗiɗi ko jippiro ngo tawata dumune mum on no juuti par ce que gurdan ɗan no juuti soro ma ettoto ha ma yo acca bemma ƴetta eto ha ma yo acca an kadi ƴetta ettoɗa ha ma yo acca ɓiɓɓe ma ɓe ƴetta ko ɗum waɗi julɗo kanko o heɓay koyte ko hadat wona ya haɓɓo tun an fof ko yo towɗi fewdo maɗa gasata piiji ɗin fof gasta fewdo ma kono noon si tawi a woni sabu ɗi gasi hay siko ɓawa ma haray andu ko falɗa ko woni si a woni sabu moƴƴere a fuɗɗike nde kono nde gasali ko nde wonnoɗa yangade fiyo woni amma yi nde wonali kono nde wonoyi ɓawa ma ko an fuɗɗinode kala ko heeɓi e mayre a heeɓe baraji ko ɗum watta ka hakkille ma wono tawide noon sa woni sabu bone ha o fuɗɗike se a maayi acci kadi heɓay woto centralisation idan julɗo on kanko o ande o ko wiyete jippiro gurda wona jippiro ñallal wona yontere wona hitande bala ko jippiro jogingo dumum ne juutuɗo kadi ko dumu e jippiro ngo tawata hingo jogii ko wiyete kon at takalif ko wonde dépense a ittay hen piiji ɗin fof tuma goo ko jawdi ma ndi yahata fiyo ɗum gasu tuma goo ko wonki ɓikku ma fof yahata fiyo ɗum gasu tuma goo ko wonki makin an tigi yahata fiyo ɗum gasu kono objectif ma o an ko yo gasu idan no wondi e dépense ji ɗi sattuɗi no hoɓɓindira kadi ko wiyete ko masiboji no wondi e sattendeji ko ɗum wiyete ma akatul hayat jippiro gurdam idan haray ko waɗi ɗum ko tawde no adna on wayi noon no Allah warrimo noon e no neɗɗo on wayi noon no Allah warrimo noon ɗi ɗiɗi no waɗi gasta wonde ka neɗɗo wonta ka adna ɗo o nanta ko mettatamo o yiyata ko mettatamo watta ka makko gasta gurdam ɗan sa wi ɗum wone ka gurdam adna ɗo sa faala haray maayi fotoɗa no Allah warri ɗan noon si a naniri nduɗo ko welema nanira nduɗo ko mette ma sa yiri ndeɗo ko welema yiri ndeɗo ko mette ma ko no wiyete gurdam aduna sika dambugal ma mooɓama jalama andu ñande ko kaɗon mooɓete wulle ɗum wiyete aduna kala ko addama e welo welo andu himo mari ɓawa ɗon kadi suna nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki neɗɗo no windane darja ka Allah subhanahu wa ta'ala tawa julde makko nden e korka makko kan e hajju makko ngun wawata mo naɓude o yetto on darjano idan Allah subhanahu wa ta'ala no faalamo yetti darja on jarribomo kala noon e o faalamo jarriborde fi o wawa hewtoyde on nokku sabu ko jarriba waɗi annabi Musa alayhi salam goto e wondiɓe makko o tawno no maayi ka burure jiga no ñamudemo neɗɗo mo o hooli dewal mum o felliti imanu muɗum o yahi o tawi ono waali e burure no maayi jiga no dampimo ngalɗinimo sikki ɗum ɗo haɗa ko bone ni o fewti subhanahu wa ta'ala o landimo Allah o jiyaɗo ma moƴƴo wawɗo ni ko o wattinirta ni subhanahu wa ta'ala wi Musa miɗo foduno o nokkure ka aljanna o mara golle ko yottinamo e nder sinafi wonno moni idan ko ɓuri heewde kon ko yiiɗen ka kene sikkuɗen ko ɗum woni moƴƴere nden kono na ɗum woni moƴƴere na ɗum woni moƴƴere nden subhanahu wa ta'ala himo waɗa moƴƴere ka yimɓe sikki ko bone
ɗiɗo jarrabuyeji hande nawnaje ɗe tawata heɓay neɗɗo ɓeygure makko nden dogamo siɓɓe makko ɓen dogamo tawa fure makko lototake juulatake goto jokkatamo julɗo fontoro Allah yal dandumo dandanamo ɗum ɗo kono wata en sikku kadi ɗum ko kata ma ɗum ko wiigol ɗum heeɓi neɗɗo haɗa ko neɗɗo jarri neɗɗo halkaɗo ma neɗɗo halkaɗo Allah no faala ƴettitirde bani adama kono ƴettirtamo qadiman ɓe wi man lam yamut bi sayfi mata bi gayrihi ta'addadat al asbab wal mawtu wahid si kaafa warali neɗɗo goɗɗum go warayma ko wonta saabu mayde nden ko no ɗuuri kono mayde nden ko wotere ko heɓi neɗɗo wof sattirde ko maayi ka siko avion o yani ko wiyete ko maayi feƴƴatake ɗon siko auto o yani ko maayi feƴƴatake ɗon siko nawnare ko maayi si kala ko waɗimo ko wiyete ko maayi ko ɗum sabu on no wayi wo sabuji ɗin serti kono maayi on ko goto yaltirgal aduna alangal no wi enen tana maayi kala arngal e hoore bani adama o yaltirgal aduna ngal ko wiyete ko maayi ko ngal o yaltirtam idan haray te en waɗu ka hakkille meɗen fi neɗɗo maayi e façon ji goɗɗi gono toon ɗum ko alamade malkicede noon la wona alamade malkicede Allah no malna neɗɗo e noon yimɓe sikkira nelaɗo maaki Allah no jarribo neɗɗo on ko mettatamo fi yo yettinomo darja mo tawata sina no jarrabuye on ɗon o hewtano on ɗon darja wa inna mimma yuhawwinu ala almu'minina almasa'ib an ya'lamu annama yanzilu bihim min masa'ibin innahu wifqa qadarin ma'lumin wa qada'in marsumin wa hikmatin adaliyya wa kitabatin ilahiyya wa an yu'minu anna ma asabahum lam yakun liyukhti'ahum wa ma akhta'ahum lam yakun liyusibahum qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir haray no jeeya e ko foygintinanta julɓe ɓe jarrabuyeji ɗi ɓe jarribaɗi waɗa ɓe wa yimɓe ɓe jarribaka hara ɗum ɓittaɓe haɗataɓe weltagol ka ɓerɗe maɓɓe sanzataɓe yeeso saabu ko wiyete muñal ɓe wi ko tajarru'ul marara min gayri ta'abbus as-sabru tajarru'ul marara min gayri ta'abbus ko wiyete muñal ko moɗɗugol ko haaɗi hara a ñirɓinaki mi mana hara ko heɓuma o goɗɗo yiyatama anda goɗɗo no heɓuma ɗum ko iman o watta ɗum si neɗɗo heeɓi iman hunde arta makko satti par ce que mo andi kan toujours ko moƴƴere woni idan no jeeya e ko fogintinta musiba yimɓe ɓen andugol maɓɓe wonde ko tippoto e hoore maɓɓe kon e jarrabuyeji ɗum no hawrodiri e koddori e mo Allah koddirito e kadi mo andi fimo ñaawore nde Allah ñaawi windi ha gayni hikma mo Allah tawi waɗino gila ado e woodede koko Allah subhanahu wa ta'ala windi nde ɓe gomɗinta kadi wondema heɓata yimɓe ɓen siwona ko Allah muyi fannin ɗum ɗo no tabitali ka ɓernde ma julde ma nden korka ma ka nafatama goɗɗum ma fellita ka ɓernde ma si a nawni Allah muyi no nawna ñande nde mayata nden no winda ko nden ñande mayata hunde watta maya ɗo e nde ñande wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala wonki mayata siwona e dunga ye Allah ko deftere waɗanade lejal siɗa mari hettare honɗum nde cellal honɗum nde ñande mayata nde hewti a maya en surri buy ɓe nawnade hay ñandal gotal en surri buy hara guere fus ala idan neɗɗo hay e goto ta waɗi hakkil mum wondema kanko o maya sina ñande do mayata nde ɗum waɗi sayyidina Ali radiyallahu anhu o wi no jeeya e jofo yaagal dogugol mayde ñande mayata par ce que a dogimo jokkama dogugol mayde ñande nde mayata nden a dogi ko a lawata ko ɗiɗo fof ko jofo yaagal no ñande Allah muuyi a maya nden te annama fof moɓodiri ɓeydal ngol ma minti goto ɓe watama ɓeydande ñande nde a mayata nden si fof wi a mayata nden ñande idan si ɗum tutaki ka ɓernde ma gurdam maɗan hay sa mooɓi jawdi a mooɓi laamu haɗa yiɗa wuuri e ɓittede subhanahu wa ta'ala o wi'ino en ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum musiba wattaka leydi watta e fittale moɗon sina tawɗum no winda waali adi onon on arde adi on musiba waɗe winde tagede
ɗum ko ne wani ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah windani piiji waɗoji ɗin ko wata hunde laawoma sunoɗa wata hunde heɓe monoɗa ko ɗum Allah waɗani ko duriya idan julɗo o yoɓata ko wiyete ko muñal o anda ko woni e wadde kon watta ko Allah muyan waɗa yona ɗum watta ta hunde waɗa ka hakkilma ɗum ɗo na ko waɗayno ni jaɓu koko waɗayno waɗi idan ɗaɓɓiti ko honno hanɗa wadde so ɗum waɗi wa'a noon heɓa moƴƴira Allah subhanahu wa ta'ala nden si a waɗa ɗum ko hakkilma haray salligagol neɗɗo juula tun tawa imanu ala ka ɓernda makko ko musiba ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين